Я рада ізноўку вітаць усіх, хто мае намер скласці нам кампанію ў традыцыйных падарожжах. Мы не губляем здольнасці ўзгадваць сваіх бацькоў, дзядуль і бабуль, бо памяць захавальнік сутнасці, рэчаў і з'яваў. Вось і сёння кіруемся ў чарговую фальклорную экспедыцыю. Яе парадкавы нумар 686. Далучайцеся і рушым разам наперад у мінулае Магілёўскай вобласці. Не товар, але тут каб быў навар, на смех не зважае, ходзіць разважае. Ой, ты гораще, якое гора, як жа ажаніцца, каб не памыліцца. Ой, ты гораще, якое гора, як жа ажаніцца, каб не памыліцца. У прыгожай веры, ды нема кватэры, а у любай Ніны не стае машины. Ой, ты гораще, якое гора, як жа ажаніцца, каб не памыліцца. Ой, ты гораще, якое гора, як жа ажаніцца, каб не памыліцца. Славной Светы, в сумце цигареты, а у циватой Любы толстоваты губы. Ой, ты гораще, якое гора, як же ожениться, каб не помылиться. Ой, ты гораще, якое гора, як же ожениться, каб не помылиться. Ожениться сырой, век не ведать миру, надыбал его Соню, стогне и сегодня. Ой, ты гораще, якое гора, хоть и оженился, а лишь помылился. Ой, ты гораще, якое гора, хоть и оженился, а лишь помылился. Наш рух гэтым разам на паўднёвы ўсход. Праехалі 133 кіламетры, прыпыніліся ў Коўбчы Клічаўскага раёна. Тут будзем з супольнымі намаганнямі цягнуць каляду на дуба. Слухаць песні аднароднага вакальнага ансамбля «Крыніца» і аматарскага этнаграфічнага аб'яднання «Вераценца бай». Але найперш завітваем у студыю гуказапісу, каб убачыць, хто ж сёння возьмецца за годную справу па пераапрацоўцы народнай песні. І гэта саунд-прадзюсер Геннадзь Саракваш і спявачка Ірына Іршонак. Снова рад приветствовать вас, друзья. Сегодня мы беремся за многозначительную тему, за многозначительную песню о выборе суженой. Ирина, приветствую. Здравствуйте. Что послужило поводом для выбора именно этой песни? Знаете, в детстве все бабушки улицы моей родной, в моем родном поселке Воропаево, были моими подружками. И они очень часто исполняли народные песни, и очень много было песен с разным текстом, но на эту мелодию. И когда я услышала вот именно эту песню с такой же мелодией, ну, естественно, с другим текстом, я не могла ее не выбрать. Без ностальжи по детству. Абсолютно. Ірына Іршонак, салістка Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра Рэспублікі Беларусь імя Міхаіла Фінберга, неаднаразовы стыпендыят спецыяльнага фонда прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі, пераможца міжнародных і нацыянальных фестываляў.
хлопець глянув на мяне, я аж здрыганулася. А што са мной чаму да яго скінулась? І чаму так мілы мне прывітання словы кружыць, кружыць галаву? Пахча баровы, я ішло, всё ішла, аж пакуль стамілася. Не ведаю сама, як зігнаць сустрэлася. Ай, нашая са мной, ты такі суровы, не кружы ты галавы, пахча баровы. Прийшла ти я до вечори, принесла пироги решати. Поставила пироги на столбе, сама села коляда в пути. А малые дети за пирог, пришла коляда за порог. Хозяйка, отчиняй! Добрый день! Добрый день! Кто это вас так шмат собралось? Пойдем коляду на дуба тягнуть! Хозяйка, продай хату, коляду провести. Можно и продать. Коли не сойдемся. Ну дайте что-нибудь. Конфетки! Баранец, давай что-нибудь. Вот, на, давай. Не хочу я. Конфет. Зубы болят у меня. Цукерок я хочу. Давайте что-нибудь другое. На, о, що ж есть, на, тримай. А что я за это гроши куплю? Не треба мне ваши гроши. А может хусточку давайте? Хусточку треба? О, я тебе как пригожа. Хату продам и разом с вами коляду проведу. Заходьте, дороженьки. Великий дякую. Господинка, а чи готова твоя кутя? Готовая, в горшку стоит, и колбаса стоит. Так что и коляду проведем, и у охвотку повеселимся. А где ж колядная бутылька? О, а колядная бутылька на цвіку висить. Каб її випити, треба одразу налити у її. Это я зараз, давай, давай. О, пошло. Давай, я ще одну. Во, полная. Ну что ж, бутылька наполненная,
А теперь можно и коляду проводить. Заиграйте нам польку с выходом от печи до самой улицы. Мы у вёсцы Коўбчак Лічаўскага района, і я збіраюся распавесці вам дакладныя факты і безумоўныя легенды з яе мінуўшчыны. Распавядаюць старыя людзі, што некалі напрыканцы вуліцы жыла вядзьмарка. Мужа не мела, але мела дачку. Дарэчы, не было мужа і ў дачкі, але нарадзілася і ў яе дзіця. Дык вось у ноч на Івана Купалу мужык, што дапазна касіў сена, убачыў старую. Хадзіла яна голая па лесе і збірала ў посцілку мурашнік. Падбег касец да яе і пачаў хвастаць пугаю. Вядзьмарка збегла. Кажуць, што калі перасыпаць мурашнікам чалавеку дарогу, то ў яго перакрыюцца ўсе шляхі, і будзе ён нешчаслівым і няўдачлівым. намаляваць, каб каляда к нам на наступны год зноў прыехала. Малюй. Гриву не забудь. Хвост! Глаза! Это год кобылы? Да, год кобылы. Давай, малюй, добре малюй. Почекайте, дороженькі, хочу у вас запитатися. Може, хто-небудь у каляди грашив, роботу яку-небудь робив? Дик треба ж зробити, щоб вам за це нічого не було? Есть такі господині? Подиходьте до мене. Може, я і не грошила, а може і грошила. Що секлася, розсячися, що шилася, розшися, що в'язалася, розв'яжися. Це так треба казати? Так треба казати, так. Що секлася, розсячися. Ой, я його постригла. Ай, дай мені сюди. А секлася, Що шилися, каб розшилися, що в'язалися, каб розв'язалися, що секлися, каб розсеклися. Ну что, бабка, запрягай коней, да потягнем коляду на дуба. Садись на сани. Сядай, добре сядай. Так, барану. Держися, крапче, держись. коляда у масочку, да на сереньким конечку. Сани крати дудки, тоненько, скачите, девчаты, хорошенько. А вы, хлопчики, позирайте, себе девочек выбирайте. Вяжи крепче! Зараз. Так, давай. О, это добро. А веревка не порвется? Не, моцно. Ой, гляди, как не взлетел. Кидай. Да. О, ловите, ловите, ловите. Потягивай. Затягивай, там завязывай. О, О, добро привязали, хлопцы. вось тебе дуб, гэтая барана, каб мы были такие дуже і моцные, як і ти. Дочки, а на дуб окрена. Рано, ай, на дуб. А нам, девочкам,
девочки, хлопчики молоденькие, ай, рано, рано молоденькие. Ай, колядочки, вы вернитесь, ай, рано, рано вы вернитесь, хоть недельку продолжитесь, ай, рано, рано продолжитесь. Мы колядочки шановать будем, ай, рано, рано шановать будем. Кожный вечер святковать будем, ай, рано, рано святковать будем. Коляда, чекай нас у наступному годі! Я вяртаю вас з вёскі Коўбча Клічаўскага раёна ў сталічную студыю. Аматарскае этнаграфічнае аб'яднанне вераценца Бай было створана літаральна пару гадоў таму. Пад чуллівым кіраўніцтвам Жанны Ачыновіч калектыў адрадзіў шэраг абрадаў. Цыганы, абрадавы карагоз з пірагом драбінкамі на ўшэсце, купальскую дзею на вымятанне дзяўчат замуж. А яшчэ вывучае тутэйшыя традыцыі знаходжання і паводзінаў у лесе, лясныя прыкметы і замовы. Нам жа самы час даведацца, наколькі ашчадна захоўваюць даўнішнія традыцыі творцы ў студыі гуказапісу. Зазірнем да саунд-прадюсера Геннадзя Сыракваша і салісткі Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра імя Михаила Фінберга Ірыны Іршонак. Жонка хоть и не товар, али тут кабы навар, на смех не зважа. Хорошо, во вторых частях мы запишем двуголосие, а может быть даже трехголосие. Якое гора, як же ожениться, каб не помылиться. Ой, ты гора, якое... Можно чуть-чуть иронии все-таки добавить, чуть-чуть попробовать повеселее. Отлично получается, продолжаем. У меня вопрос. Как артистке попасть в такой легендарный оркестр имени Михаила Яковлевича Финберга? Знаете, любой артистке нужно очень много заниматься и работать над собой. Конечно, если повезет с преподавателями, которые будут требовать, требовать и требовать. А сейчас продолжаем. Шерую,
Працягваем знаёміцца з гісторыяй цяперашняга аграгарадка Коўбча, аднаго з самых маляўнічых і своеасаблівых куткоў Клічаўшчыны. Паводле пісьмовых крыніцаў вядомае паселішча з 1513 года, як сяло Свіслацкай воласці Вялікага княства Літоўскага. Пачынаючы з 1589 года займела вёска назву Копча. За паўстагоддзя да кастрычніцкай рэвалюцыі тут меліся царква, народнае вучылішча, гандлёвая крама, карчма, хлебазапасны магазин, пітейны дом, 2 ветрака. У 1806 годзе на сродкі вернікаў і памешчыка Клячноўскага пабудавалі крыжа-уздвіжанскую царкву. У 1926 у Коўбчы было 230 двароў, а пражывала ажно 1300 жыхароў. Ва ўшанаванне памяці тых, хто загінуў падчас Вялікай Айчыннай вайны, у цэнтры вёскі брацкая магіла савецкіх воінаў і партызанаў. Яшчэ адзін невялічкі перапынак у гасцяванні на абрадавай дзеі цягнуць каляду на дуба. Цяпер пра народны вакальны ансамбль ветэранаў працы «Крыніца». Ён быў створаны ў 2004 годзе. Пасля частковай змены складу калектыў пачаў выконваць беларускія народныя жартоўныя песні. І натуральна, што «Крыніца» жаданы госць на самых розных мерапрыемствах, фэстах ды імпрэзах, бо для кожнага выступлення рыхтуецца асобная арыгінальная праграма. А вось чым нас парадуюць Геннад Цыракваш і Ірына Іршонак, даведаемся ўжо зараз. Ой, ты гора, ще якое гора, як же ожениться, каб не помылиться, а славная света не пять. Да, здесь кульминационная часть, вот она самым таким кульминационным развитием. Ой, ты гора, ще якое гора, як же ожениться, каб не помылиться. Ой, ты гора, ще якое гора, як же ожениться, каб не помылиться. Я знаю, что вы являлись солисткой ансамбля «Громницы». Ансамбль «Громницы» — это вообще уникальный коллектив на базе Университета культуры, и руководителем является Владимир Кузьмич Зиневич. Привет ему. Невероятный коллектив, фольклорный, который раскрывает грани народной песни настолько, что ты просто в нее влюбляешься и не можешь выбрать никакой другой жанр, только народная песня. Что проще, петь народные фольклорные песни или работать в оркестре Финберга?
Знаете, на самом деле, что народные песни, что эстрадные песни, они одинаковы. Профессионал должен донести до каждого слушателя так, чтобы каждому это было понятно. Ну, а мы будем завершать работу над нашей песней. Каля майго терама, каля майго терама, каля майго нога, витая дороженька, тайная стяжиночка. Там и шли малойчики, там и шли малойчики, граючи лугу зельки, песенки спяваючи, девок зазываючи. Я почула девчина, я почула красная, сидячи у теране, сидячи у теране, шиючи кашулечку. Просилася девчина, просилася красная, даю родной мамочки, пусти меня, мамочка, Стиромана Ганача. Прости меня, мамочка, пусти меня, родная, Стиромана гусельки послухати, песен научитеся. Каля майго терама, каля майго терама. Апроч падзей, што захаваліся ў летапісах паселішчаў, асобныя старонкі варта прысвяціць людзям, якія стваралі, мажліва, і невялічкую, але сваю гісторыю родных мясцін. Пра такіх у рубрыцы «Простыя лёсы». Ганна Алексеевна Герашченко, выхавальніца ў інтэрнаце каледжа, а раней 40 гадоў прысвяціла дзеткам у дзіцячым садку. У нас такая дынастыя, што мама да вайны закончыла, была выхавальніцай, тады я і тады моя дочка. Ашчадна захоўваюць у сям'і даўнішні строй, што застаўся ад маці Ганны Алексеевны Надзеі Александраўны Алексеенко, а ёй ад яе маці Анікеевай Аўдотці Мікітішны 1886 года нараджэння. У бабы з дзедам было 11 дзяцей, як я ведаю, першых 5 памерла, а тады ўжо было 6, і моя маці была самая апошняя. Ёй даставала ўсё, і лапці сплетаць, і на печы сушыць, і анучы, аборкі это заплетаць. Гэты касцюм мама мне казала, што яе рабіла маці. Тады ж усё рабілі ўручную. Тут і гузікі зроблены рукамі, і ўся вышыўка, і гэты касцюм ткаўся на кроснах. Мы яго ўжо адбялілі, як я яго ўжо адбяліла. Ён не такі, ён быў цямнейшы, быў шэрага цвету. Даматканы андарак, кашуля, фартух, паўсядзённая вопратка нашых бабуляў. І захаваўся строй, якому ўжо 120-140 гадоў, на дзіва добра. І будзе спадчынай для ўнучкі Ганны Алексеевны Герашченко. Безумоўна, кожнаму чалавеку маецца што распавесці. Варта толькі ўмець выслухаць і захаваць у памяці каштоўныя старонкі яго жыцця. Подгорна
обмани казача, эй, да батьку свайго, я вчора гуляла, дожу не было. Ой-ра, 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 рай, я вчора гуляла, дожу не было. Обмани казача, эй, да матку свою, я вчора проводил подружку мою. Ой-ра, 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 рай, ты вчора проводил подружку мою. Это не подруга, эй, а сама душа, отбивая друга навеки от меня. Ой-ра, 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 рай, отбивая друга навеки от меня. Околик ты кинул, эй, да солдат ты шел, а то ты покинул, другую нашел. Ой-ра, 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 рай, а то ты покинул, другую нашел. Околик ты кинул, эй, да мне не одну, а то ты покинул дятину малу. Ой-ра, 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 рай, а то ты покинул дятину малу. Околик ты будешь, эй, меня не забывать, купи мне гитару, дитя забавлять. Ой-ра, 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 рай, купи мне гитару, дитя забавлять. Это не гитара, эй, а любовь моя, отбивая друга навеки от меня. Ой-ра, 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 рай, отбивая друга навеки от меня. Вот мы и закончили. Ирина, какие впечатления остались от песни, от нашей работы совместной? Только восторг. Я скорее хочу, чтобы зрители услышали этот хит, и я уверена, что они подпоют его вместе со мной. Ну, я тоже лично доволен результатом. Я надеюсь, что все, кто услышит эту песню, будут подпевать. Ну, и был рад поработать. Взаимно. До свидания. Завершыўся час, адведзены на стварэнне новага аблічча для народнай песні. Разам з клічаўскімі калектывамі удала цягнулі мы каляду на дуба ў вёсцы Копча. Ужо зараз будзем слухаць крыху адаптаваную песню пра лявонку ў выкананні Ірыны Іршонак. Я ж прызначаю спатканне праз тыдзень. Паедзем у Вязье Асіповіцкага раёна на Масленку. А вы не забывайцеся па нумары, што бачыце на сваіх экранах, тэлефануйце ў рэдакцыю, калі менавіта вы ці ваш калектыў захаваў самабытную народную фальклорную спадчыну. Станьце героем нашага праекта. Я ж не стамляюся нагадваць, усе апантаныя могуць пацікавіцца абрадамі і песнямі на нашым YouTube-канале. Вось па гэтым адрасе. Завітвайце, я вас чакаю. Солнце ярко светит, аж роса искрится, порошив лявонка, вперше рожаніться. Ой, ти хороший, якое гора, як же ожаніться, каб не помилиться. Ой, ти хороший, якое гора, як же ожаніться, каб не помилиться. Жонка хоть и не товар, али тут кабы навар, на смех не зважає, ходить розважає. Ой, ти хороший, якое гора, як же ожаніться, каб не помилиться. Ой, ти хороший, якое гора, як же ожаніться, каб не помилиться. У пригожій Віри, ди нема квартири, а любая Ніна не має пярини. Ой, ти хороший, якое гора,
Улибати люби, та вставати губи. Ой, ти гора, ще якое гора, як же ожениться, каб не помилиться. Ой, ти гора, ще якое гора, як же ожениться, каб не помилиться. Ожениться з Ірой не закатиш піру, на дивову соню стогнійся гоня. Ой, ти гора, ще якое гора, як же ожениться.